nongeye kubasuhuza inshuti zanjye mumeze mutereka mbabwiye nti shalom. Iki ni cya kiganiro cyiza isi yacu. Uyu munsi rero ngiye kubaganiriza ku ndege yaba yarahagurutse ikabura ikongera kugaragara nyuma y'imyaka 35. Iyi ndege rero byagenze biti. Indege hari icyo bita triangle ya Bermuda iri mu nyanja ya Atlantika iteganye na Miami na Puerto Rico. Iyi ndege rero mu guhaguruka kwayo, iyi ndege yaje guhaguruka. Iyi ndege yari indege ya Santiago Airline vol 513 yahagurutse Allemagne yerekeza muri Brazil 1954. Iyi ndege rero yaje kuburirwa irengero, barayishaka bakeka ko yaba yarakoze impanuka ahantu hatazwi. Igitangaje rero nuko iyo ndege yongeye kugaragara nyuma y'imyaka 35. Indege yaje kugwa Brazil iturutse muri Bermuda. Nta communication yari igeze iba hagati y'abayobora indege. Indege yaraguye, bohereza abashinzwe umutekano, basanzemo abantu 92 ariko bose ari secret. Basanzemo n'abari batwaye indege nabo bicayemo, ndetse nabo bari batwaye bose nta numwe wari wavuyemo. Ariko icyari gitangaje nuko bose bari babaye amasecret. Haje abahanga bavumbura ko ari ya ndege yahagurutse ku itariki 4 z'ukwa 9 1954 ikabageraho nyuma y'imyaka 35. Tariki ya 12 z'ukwa 10 1999 nibwo indege yabagezeho. Bashatse gukora iperereza rihambaye, ubuyobozi burabyanga kuko batekerezaga ko niba byinjiramo cyane n'izindi ndege zishobora kubirenganiramo zikaba zagenda zihagwa. Reka nongere mbashimire rero mwe mwakurikiranye iki kiganiro isi yacu. Wakibagezagaho ninjye Mukisa mfatanyije na John wateguye iyi nkuru. Murakoze cyane.